turi kugira ngo uyu mwanya mushoje umukino w'abagabo n'abasore mu mudugudu wa Rompuwe, tugira ibyo tubabaza kugira ngo mutubwire mu ncamake ibigendanye n'uyu mukino, hanyuma mutubwire intego. Ubwo turabaza kapiteni w'abagabo, turaza kubaza kapiteni uhagarariye abasore, ndetse turaza kubaza na ba koci b'iyi mikino badusobanurire mu ncamake gahunda n'intego n'uko babiteguye kugira ngo bigende neza muri uyu mukino. Reka duhere kuri koci uhagarariye abagabo muri make. Gusa intego ni ugutera imbere wa siporo, kandi nubwo twari turi gukina n'abana bacu garuye kugira ngo tunanure imitsi, ariko tunagira intego yo kugira ngo tuzakomeze dutera imbere muri siporo, dore ko dufite gahunda yo gutegura umudugudu wacu kugira ngo tubone ikipe ishobora guseruka ikagera mu rwego rw'umurenge ndetse no mu karere, kugira ngo dukomeze tugaragaze duteza umudugudu wacu wa Rompuwe imbere. Hanyuma mu ncamake nabonye mu mukino bimeze neza, ariko mukino umupira ushaje, murateganya iki nka koci uhagarariye ikipe y'abagabo? Gusa twari turi kubanza kugerageza, ariko nizera ko intego ari iyo gushaka umupira mushyashya dushyize hamwe. Murakoze cyane. Reka tubaze kapiteni w'ikipe y'abagabo, nawe agiye icyo tubwira mu ncamake nka kapiteni w'ikipe. Ese urabona iyi kipe ishoboye umukino cyangwa urabona bimeze bite? Murakoze cyane. Ikipe yacu y'abagabo irashoboye, nubwo harimo abagiye bashaje, ariko iyi kipe yacu irashoboye. Icyo tugamije rero ni ukuzamura siporo mu mudugudu wa Rompuwe, kugira ngo abagabo n'abasore duhure turebe ko twakuramo ikipe yajya iserukira umudugudu mu kagari no mu murenge, n'ahandi hakure hashoboka hose twagerayo. Urakoze cyane, turagushimiye koci w'abagabo ndetse na kapiteni w'ikipe y'abagabo. Turagira ngo tubaze kapiteni uhagarariye ikipe y'abasore, ese ku bijyanye n'abasore n'urubyiruko mu mudugudu wa Rompuwe muhagarariye, urabona ikipe ishoboye umukino? Ese murateganya iki mukurikije uko umukino w'uyu munsi wari umeze? Tuguhaye umwanya. Murakoze. Nyine murabona umuntu yaje gukina aba yiteguye gutsinda, ariko nyine ntibyagenze neza, twatsinzwe, ariko tugomba gutegura cyane imbere, tukaba twategura ikipe ikomeye none izajya itsinda. Urakoze cyane kapiteni w'ikipe y'abasore. Mbese ukurikije uko umukino w'uyu munsi wagenze, wabona ufite icyizere ko ikipe yawe ishobora kuzagira ikigera ikaba yatera intambwe, se ikaba yarenga umudugudu n'akagari? Urabibona ute wowe? Uko mbibona, ukurikije n'igihe tuba duherukira mu kibuga, nidukora cyane ndabona biraza. Urakoze cyane, turagushimiye. Ese haba hari koci uhagarariye ikipe y'abasore hano? Ndabona rero dusoza, ndagira ngo twakire uhagarariye umuyobozi w'umudugudu wa Rompuwe, kugira ngo nk'ushinzwe umutekano agire icyo asobanura mu ncamake mu minota 2 gusa, kugira ngo dusoze iki kiganiro, yigire hino, hanyuma agire icyo avuga kuri ibi bijyanye n'umukino w'uyu munsi. Murakoze cyane. Nkatwe abaturage bo mu mudugudu wa Rompuwe duharanira ishema buri munsi, niyo mpamvu twatangije iyi gahunda yo gukina umupira, kandi izakomeza. Intego yacu niyo kugera kure. Mu ncamake rero mwese turabashimiye, kandi natwe abaje gufana, nta muntu umwe mu bafana waba uri hafi ngo agire icyo avuga kuri uyu mupira w'uyu munsi, mu bafana uhagarariye abafana. Murakoze cyane. Mu by'ukuri uko nabonye uyu mukino wari mwiza, kandi wari ufite ishyaka hagati y'amakipe yombi, iy'abasore ndetse n'iy'abagabo. Mu by'ukuri ugerageje uko wabonye, kandi bagitangira twari tuvuye mu bihe bibi bya Covid, tutangiye gukina mu gihe badufunguriye, ariko tureba umupira ufatika kandi mwiza. Urakoze cyane, mwese turabashimiye. Hanyuma ibindi tuzagenda tubivugana nk'uko tuzagenda tureba umukino. Mugire umugoroba mwiza.